Okubara Oburuuru obutirizo beri anyomwabazyo obire narangirira hagerizeho kwenda kurangirira ondijo bitu timu ya wakabi niko kuhakanisa ekibire kiriyo nikiza kukorwa nabwanyuma ori kurire byo kuteza karuru Joseph Kugonza akashaba okusasibwa habwensho bihe yabire yaza kukora niko kugenda mu misho akarangirira wakabi Pius Rujumba ngo sinjire na n'Oburuuru buri kwinga no mutwaro gumwe 5 rukagi 12 rero amulani tumusime akatungo Oburuuru omutwaro gumwe 542 Omwishaza Elia Chigorobya Gerard Kasigwa asinjire na n'Oburuuru bwinji obubaririrwemu ebicweka nshanjo aharigana ebyo Oburuuru bwona obutirwe bitu omunyishenjero kazi wa district ya Hoima akaruru kagiziremu obutikirizingana aho ori kurira ebyo Oburuuru arangirire Beatrice Owembabazi nko sinjire bitu nabwanyuma Harriet Businge otwirariyo mu ntebeji niko kugira ngo ebintu hebibarangirira tibihikire niko kuretaho akimucero Wembabazi ayanjire ebirugireho mukubara Oburuuru hari kugira ngo ori kurire byo Oburuuru na registra atungire ekituga okugira ngo abase kushazamu obuhanguzi bwe. I knew it from the beginning. Just because I had to go mulimo. I just kumukura kurura. Hoima district ya decide ngata kumwenda. Abakina mukaka abantu. Onye nyino dikiriari ngata na ya dikiriari ngata person. Abakuba isiramu kushimiza no kweza miliyonina. Registra nabwanyuma arangirire Beatrice Wembabazi hobire naye tombwita obwo ariko ragaze miziga. Now the district is going to become opposition because of you. Hoima, we never had opposition. Even in Hoima City, we didn't have opposition. It is because of you stealing people's votes. Harriet, what are you? Did you come from heaven or from the devil? Bitu Harriet na wagumene nagira ngo habira sinjire no bukirabe ngo ebihandiko bye tine muntu no wa makuru obirebireho. Mine is 19 pounds. This one has yes, I want them to declare. Ori kurira ebyo kuteza Oburuuru nabwanyuma aizire yatwara kuruga ahamwanye gwebeni babariraho akaruru ombyo kwerinda byamani. Amakuraga gashakwa gada saba ahabwa Tayari West.